Swaka Chauke Channel i channel leyi taka wena yi ku tisela swa xiyimo xa le henhla. Swaka Chauke Channel yi ku navetisela mabindzu kumbe ku promota, yi fambisana kahle na Creative Media Solution lava ku tiselaka graphic design ya xiyimo xa le henhla. Vuxokoxoko tihlanganisi na vona eka nomboro leyi landzelaka 071 752 2624. Kasi loko lava ku tihlanganisa na Swaka Chauke Channel va kumeka eka nomboro leyi landzelaka 076 324 9926 eka Facebook Swaka Chauke. Ahi, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV. Hi ba mandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel Swaka Chauke TV. YouTube ya matimba, channel ya matimba hi ndlela yo fana na yaleyo. Ahi, namuntlha ni lava ku hi vala hi album ya Shongi X ya Rhangane. Album ya Shongi X ya Rhangane i album leyi nga huma aka nkarhi wa sweswi, kumbe yona album leyi nga vula ku yi latest andaka loko ku ta va ku humesi vanhu va ku fana na vo na tiqambi ta mapela vo Oscar Makamu na Flu. Yeah, so Shongi i qambi ya xisati leyi nga humesa album ya number 8 kumbe season 8. Title track ya kona nga vulavula moya. Shongi i qambi ya xisati leyi yi nga very much influential, yo number 1 ka vavasati hinkwavo lava va nga tiqambi ta Matsonga at the moment. Ye munhu wa ku loko a posta ka social media kumbe ka Facebook, people will go and comment. Ye qambi ya ku tshama kharambi wa tigigini a ri qambi ya xisati than vo tiqambi ta xisati ta ku fana vo Flora Chauke, Dr. Sandile Chabalala, and vo Vuyelwa, vo Monte Roger. So Shongi ye number 1 ka vavasati hinkwavo at the moment. But then album ya yena, okay, u number 1 hi ndlela hii, i number 1 i trend as being compared with the other female vocalist. Ye munhu wa tshama ka ri le milon'weni ka vavasati hinkwavo va magaza lava nga tiqambi at the moment. Wa swi lava kumbe a swi lavi tisu ta tshamisa sweswo. So but then album ya Shongi a yi kahle, a yi bi. Ni ringete ku yingisela album ya Shongi ni nga ta twisa ku hi ngoma yo ncono kumbe hi ngoma yo ba, kumbe ni kuma ku album ya Shongi ya beda. A yi bi album liya. And the good thing about Shongi, she can write songs like wa swi twa ku munhu u tsalini tinsimu mara u tinyiketi nkarhi wo leha kumbe nkarhi wo tala a kha a tsala. Shongi has got something to say on a song every time. Shongi i qambi liya ya ku she always have lyrics in each and every song. Loko mo yingisela album ya Shongi, yi na lyrics album hinkwayo, like there's something that you would like to listen to. Alela swo tlanga swi tlanga swo Bliss Boy, swi tlanga swi hala swi, there's something that will grab your attention. You will want to listen to the song. But then a swi bi. Why swi nga bi? I think at this time Shongi u fail winning. Okay, loko ni ku album a yi bi, kumbe album a yi tirhangi kahle, kumbe album a yi le ku tirheni kahle, ni compare na album leyi nga hundza. Album ya Shongi a ku ri Shibuya ya last year. Album liya, majority of the ladies aka TikTok, ka Facebook, even on the ground, they were playing that song.
At least there was that song that was actually standing for the album. So mara ka album leya sweswi ku hava na nghoma na yin'we leyi tikomba nga ku yi na matimba kumbe yi nga kota ku ya defender Shongi kumbe ya yimelela album ya Shongi. What is the root cause according to myself? Root cause number 1, swichayachayani va yisela va chaku laha ku chaya DJ Gift na Mpanyasi leswi va chaya laha mhantiko va swi kuma kwihi ku ri ti-beat leti nga laha ti fambela na yena Shongi at all. A swi fambela na Shongi ku ri swilo leswi yana ku swi nghena ka swi tlanga u ngo twanga maybe xigaza xa ma 2K of which Shongi can't sing along ka tinghoma ta ku fanele ta xigaza xa ma 2K kumbe I don't know if you guys understand what I'm trying to say. So album leyi a yi kahle hi mhaka ku ti-producer to hi toxe a ti tlangangi kahle tinghoma letiya a ti bi na tinghoma ta ku ta hava vibe tinghoma leti ti chawaka laha na ti-element ta ku tirhisiwa ti-element tin'wana ta ku ti rhombini ma vona. So I think that's the root cause ya ku album leyi nga bi a yingiseleki album ya ku munhu a nga yi chayisa kumbe a nga rhandza ku yingisela or something a yi bi a hi album ya kahle. Mpanyasi na DJ Gift va affect album ya n'wana wa vanhu because n'wana wa vanhu u tsalini tinghoma mara leswi nga chayiwa laha swi hlangana leswi a swi yimbelelaka. No album leyi a yi bi a yi kahle. And it's very painful because she has got something to deliver. She has got something to say to the ground. She has got something to say to the people. But then, I think it's a high time Shongi. Ayaka Saran the producer. Kumbaka Vanvoku, the likes of Sikiza, South Sikiza. Even one was started over Kickstarter come over. Hey, good to Joe. Yeah, so the likes of Fosiki, Slausikiza, the likes of King Selzo, the likes of this guy, what man? Can I say Sono the producer? Those are the people that she can run to. I'm certain Monistika Kuala Almar, I'm certain Tamunga subscriber. Aka YouTube channel Soka Choke TV, album Yoshe. I look trend cash, I look pain, I look trending even ka social media, ka TikTok, kumielin kyo wi. So anyway, Shongi Rangan, ayon ya track atlembele tago. Ya chicha ti kuma the producer letting at other better. In the low final I'm certain. Ming arbaluk subscriber, aka YouTube channel Soka Choke TV, in the low final. Thank you.